Etu ko India na ukohwe mu no ekosi sei uhuye me call ye no omo kira omo se me spine once na say me be ye kese boni bi say am ma lucy weight kaka first no hu me as me bloating be ye kese pa intina omo se fat bi na emi am spine o me sisi ho okay to mo yi inti ama we na ama me spine na chia say me the x-ray ni chia wa achia inti no omo ye surgery no but omo ka chem say no e 50 surgery no kwa dem san kwa koye for probably next week. Okay. It took a surgery no in Dubai. Me no India. India. Okay. What can surgery? What chimagine see BB so? Why a BBL? No. Why a tummy tag? No. Because you nimsa na was na ase wetu abum kakra. Really? Oh yes. All of a sudden just a shape na me be say that be am tubo. Enye kese bebre but one say they say shape no say na aye fe. Akono me bo corset ama ohwa ya corset dey say nyina bobi nyina ye brepa na yeti he but un say bibiri na eka BBL na efe BBL na efe wakoye BBL Efia Dragon akoye BBL no okay afi na me be afi na wo be ye o kwa fa me di wachi ko say me fe mate me pebi ene mami fa me life no me ko risk me life ne bra me kona bibi anto me ana okay Efia it has nyakopon sha so oba ye no say ye wani age so abehu me spiritual father e wa ha fact wani age pa ye pese ibisa say edien e na uhu yinti ana say edien na wo ho nti ya uhu papa ase wani je too much because the emafam no amasisia no I have a problem with pastors ne me tis obi preach kwa na mbofu. So you have a problems with pastors near there, but I didn't know home spiritual father Papa Thomas because me person o kire ne ma bi mu kire me. Wow. So to me explaining ne ma bi kire me. Na asofo na wanji wo mandi no. Ah wo se wakom wachi wo so an obi entimi ankire wo bibia. Me nchini sofo bia. Okay. Eni ebisa papa you. But your papa ha bisa no. Pacho. Oh God. So yeah, where's the pastors ni be a fake there. Oh yeah, we. Nana. Yes daddy. Ya denya me ase. Bible say ade nyina yem fa ase da nya de. Emma no. Me share dan tie mame wo social media bebre. Okay. But I am say yare na o ka ho ase no. Me share be 2 times. Okay. But I think say brother na obo din Abraham no. Abraham be mo share. Odo na be ka ho asem yem say social media so bibisa. Na senka brother no kra wa dating lady da. And brother no worry lady ya. Enka me pe. Okay. Papa send sen huntia. Lady ebia brother no be ka ho asem no na ono ni ho. Okay. Enti onim said the brother no pe na asem fa. By brother no pe lady asem pa. Okay. Pa. Enti the time ana lady yare no brother no ebe ka na ho asem mitie ye no. Ensem no no me kan sese yare no ye yare for real. Nyame besa ne yare. Okay. One no. Two. If you am pacho uti rie. Meeting. Two brother no wo nyansa. Uti ne kasa o nyansa. Okay. Ana lady nso se okọ ne profile na mu na okotie ne kasa. Ye Ghana for no ye bu aten. Okay. Yeah. Wo pie ya wa appearance na oni be pie near the ajeje o. Ba se okọ lady ne profile mu na okotie na ono nso wo nyansa. Enti nka wo mo wo ya nka wo ba wo nyansa ni. Okay. Oh yes. Okay. No kra na me catch it. 3 say who follow pastor. And I say we deep pastor se chia. Untimi ko heaven da. Say who follow pastor sa na who follow asofo and I say who deep pastor se chia. Untimi ko heaven da. Papa mpacho ne sen huntia wadama. What time no you ever funny nyina. Ade ba ko ne say me my deep pastor se chipa. Okay. I follow pastors pa.
Ba se wo hwe wo ma ye selfish pa bebria wa hwe ya wo yi bonsam a pastors betos. Oh, okay. No kwa pa na make ka line so no. Hwe one Mami starting na yin nanka wo pese wo su. By story na na wo beka no. Ehu kakra won temo. Okay. Nti wagya bi wo ho. Asam na wo beka no. Nanka wo pese wo su no. De bema na su no. De bema na wira ho no. Wagya won temo. Okay. Pacho utie me. Good. One thing they say yam fire ni agro. Enti se no kra ye ade e be ma ono wanye sika to no botoma na ade no. Mafutu a metumi di ama no se yare de yam fa ni agro. Enti anda se wo yare ana wonyare ana bibi no so the best social media ne nipa tudi na chi a. He ya do nipa do no enti na nipa betu adi na chi. Okay. Anya di obenya. Okay. Pacho so what ya say. Enti one thing ne say wo kasa sesia no na o kasa bi a wo sheda prane say o pese o de yare ne ye obi a Papa mpacho nyame na mekan the social media. Ono ankasa cry away. Yeah. Enti me no allege. Me masema ametimi aka kire obai ni say. Okay. Ahonhom wo ho. Wiase we ye hu pa. Ahonhom wo ho. Nti bibi a wo kan wo social media na platform bi so a e wo se wo hwe ade a enya effect so that wo so. Okay. But what me say? Two. The obi aye tia no wangu. Okay. What ya say? Nti sa niema no e wo so wo yi free ni mu ntem. Okay. Na aboa no. Okay. Pacha what ya say? One night bi na me tie no. Okay. Na abo be say 3 o'clock. Okay. Anajo. Ahomache. Oh. Ahomache. Wow. Enipa na gay yi ne kasa no. Enipa no wonyansa ma. Ensem enipa na ka kira no man no yam say friend don bibi. O America ho be. Nipa ne nsem ano ka kira gay we no. Bitie ya fa mu aba. Say no. Brother na adwe mu do. Okay. Na brother no so wakasa no wasan asere. Wakasa no asere batasem no wakani nyina ya aba emu do. Okay. Baby a sister wadu sisi ya no. Bibia ni ho akachire. Okay. Bibia ni ho aseye. But say dia ye na mfiri ni mu a e din se obeforo. Dia ye no. Dia ye na che. Abra no sha. Ti se mfiri ni mu a sabre ya wanyi a e be ye din se obeforo akoba bi a esodu. Yeah. Okay. Daddy, patro ni di mu a mesan ba so sisi.